Yeah. Call me Honorable Dr. Banios, aka the Banios voice of the voiceless. So, mera nyuru ke furu ni, teach mete, teach matek mete. Ka fut pe geru ti matek geru. Tinero ne, man joma pol ke ber ka ngenyu lak ya Banios sote se gwan yin cher ka teach, kono ngo yen teach, an pa tiyo bola lone mo, ana tiyo ke kena. Inowe nga ma piti yu. Ana ti yu pe tam ni lok ma ju ya ber ka lok ne social media. An pa ti yu. Ana ti yu. Just ana mere a nyuro pe un pula karne. I social media ka dan tika lok. O mer ke kel wu wa evidence. Ke kel wu jimi mugo mano wa tika timene weng life. Nena. Gine tika neno ticha. Tika neno bricks ma goyo. Bricks ma goyo. Tika neno ne. Tika neno ne. Ita nana mana weng ti chia pa ni osere se gwan tika ti ober ka ngamo ngwenyu kinye nge atika geri charo ini ka tika pango arapa iguru kenyo tika ngamo ngwenyi iloga ta pe nge ngam arabol to bani osere se gwan oberu itamne loka i social media ne obere mere lo mere ma ana logo mere me yamu ana pe ki gena tima Iberga nge make kenyu log me miu. Banios yen teach. And bricks and mana go any wura go enene. Medica nana enene. Egini. 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 And any wura go ko. Menigia go ko. Aricharia bills. Tinana de charo. So this time I take a get out aneno la mego money. Ubereka ngame kenyu Banios yen. Kono se gwane tika geru kichene yet an pa geru kichente yet is social media an pa geru kichente yet an log me miu log me char ma migi ma ini bere america log ne wer danu ngeni wer ke ngeni inung lebe be tutwal wer ke ngeni indung inde gwa tutwal jimne ngwen wor ke evident an pa geru kichene yet unyoni pa geru ke in ki kuno itika geru kichente ton itika chatu tuni Itika chato tuni ye ini tika geru kwere chi meri ke ni be wen chene ton me welu kere welu tini ni wen ini tika churu ne ke chene ton gmo ken wen tim ke chene ton itika perlu tini wen ke chene ton itika chato nyimi itika chato tuni itika chato ngwinyi lenan ko ti chia ini wen burn you certain segwan ye gitika ti tiche bricks man tika mer wangune a mer geru self contained be ke come pe geru man geru me miu and tinana won furu mak teach wek mako social media ka rima mi comment me miu o mak teach ye o be na machiel loko ni bie i social media ne pe koni wo ana logo ne at least no gmo tie ma tika timone i vil scan no gmo tie ma ana tika timone ma pe nyungo ma tika tamne pe nyino tie tien dago man me ber ka ngame kon in gmo ken itime ke chene ton gmo ma itika timne pe itika chato tuni chi tika bieno ka kweka ke nyik ba ni certain segwan ana tika geru daga mer geru ikom geru ma geru dak fuga tika mer ki geru man bricks mana goyoge a mer geru an cha weng cha weng ya weng bricks keken ma mer ne wa get ki geru self contained so wek nga me log me char ku beri an dano ma dit certain se gwan dano ma dit pe time ka dong ana log social media no gen mo ma tika tim no pe o ma teach war wangu tawne an boss me ku tim utamne an boss me ku tim ma cha wen yet ke chura ke chene yet unyo a churu lu tiano ke chene yet unyo ni gmo ken ma tiu wadar na wen ana churu ke chene yet an chene yet an pa tiu kere an ni mo style pa boss me ku tim pet style ma mega an pa yero ngare mo nyu chene yet pe ne era ye ana chamu kere utima ye tiu ke chene yet ana ye chene yet ana yo tim per ke ngwin kiata lu ne era an ma chal bani sere se gwan chene yet an pa tiu kere dak an pa yer ngare mo me chiante i social media tin ana fona da ana fona awini wene kono ana yero yet so pe tem bani sere se gwan